Te mentang sengi wan hene lorka dega arti report hi tang bagani compare kindiat nama dega font te hadian bang layo komplain na ginu chung sinong kum kaskim spasni ba YouTube NRJS ba kadon kejing jinggomla ban release ya ka by material sya itu di bapen prayer kamtam di bendor gamut kalong gitu di ba ais di bakersian simen di bersian ki narot bar ki wegi tai di bendor tinga yo komplain bang di bendor ba na dua arja kendai kim yo kataka bisa ka bade ben yo nomor mentane gini bendor gidon geda ka benta ka ba kin poi by dere hak akau yungki ni bendor ki ba di pe yo simen ba dia u narot tigini yong na dua arja tak kendai empat yo eta ka bisa kajing kalong ba balik ka penslen yang ni ka na benta ka ni bisa ban poi si bendor oi ka by material ka poi mo don teng ki kini na po blok pada ki ai tang by material te ki kham don ase ki kham don bisa na ka daw ba sesnong gandong le siap na wa mau na lum te berkamatai material ase kambuan ke bisa kijing ya penban bisa nem tay po blok ase kaya kham release gitu by material dre ka by tari ka nam tay bendor bapli babuan ki ondong ya live hutun ka si bani te babuan yusimen le ban sim tang si aspa ne si puat berni romla banyo ki ora ada gali teng gitu bendor kap tiet kap sim bang nalun na po si luan na bang tikata ka ora jing ba ki bendor mana doa raja kendai kimio ia ta kapisa kepada hok ban poi syaki nak bentau by simen by narok ti habede ban complain ka RTI under process kadangnya ka jing complain ba ar ba kadon kidon kini gibriu ki ba nak liang ka office nak liang office ki pa training hagiwe kam kata ada extra work nam taki government employees ki pa training hadian ba de pa training ki pa nya ka account number hadian ba aya account number pisa sistem sem gampoi gitu ki balik training tade ke ba ngayo complain ba don ngayo ro complain ba kum kene jing ai donation jong ginong pang hapo hospital ya betul pisa ba yo anong turi yong ba kapron kam bakala kataro ka RTI under process kita di lai teli ka ba ngayo complain ka ba under benta ba ngayo akti ka de kita ka ba ngayo akti menta halor kita complain ka de halor kajing wan jo Amit Shah aka arfulai tarik arsau tarik Januari arja arfuwe tikani jingwan jo Amit Shah kla pelong ya ka government of Meghalaya leng ba Meghalaya Tourist Development Corporation banwai kali na benta laispa adu spa teli lawai kali hadin bade wai kali te na gini try kali kala lipan bisa ki ong ba ka NEC kampat release ka phone man ka por ha bagilipan pisa na po ka transport department ka juba kolong ba kampat release ka phone na po NEC tikata ka jingom pling jongki ka pelong yang banyarap ya kita ki saus pa teli ke kali te hadin ba lep ngayale ada ka RTI po NEC ndai ka ba snu komik ba snu phla kalong ba kata ka jingong jongki empat yo phone na po NEC ndai ka ni ka RTI report ka bangayo na po NEC la pentip sanga ba ka fisal adep ai siapa ka government of Meghalaya leng ba commissioner of transport hadu lak pra kendai hajar drius pa pratangka ada release kan pisa sya ka government of Meghalaya leng ba transport leng ba commissioner jong transport tigane kane kajing syukor ba kajing chok jong ne ka department leng ba transport department kalong ka ka bomla pediang namar ba kini ke beliau bentar tentang bomdon kamai tek bapli kala don bok bakawai ke government namta kane jingwan jung ne Amit Shah ka arfulai arsau tarik temta along sistem arbanai tam te sistem arbanai pat yo bisa te hadin bagai keli na pode transport men ke ong pat ai na ka NEC de kane ka RTI pada penisha ka NEC ade release ya ka bisa te jingkeli kalong balai kane ka komen na Meghalaya lang ba transport men ka bat sa kane bisa jong gini try kali te hadian bagayo RTI tinggal pharo RTI ka wis po ka transport department banbu jingkeli halor ka ne ka jing batsa ya bisa lim baka NEC ka bla release sya ka department
te kata di ka ai men ya ki beriu ki ba wai gali ki ba ai gali syakar NEC ke baki ong baki NEC ke empat release ke pisah hande kan ke ati adi puat ke bang yok menta la de release hadu ar lak prap khunda hajan drius pa pratengka kata di ka ai ngawan itu fi kuble sibu kani karkom ka jingtip na kinombo kali kong la release don driu banai mensua ikan pisah ti kani ka tarik ke bang ai ngale ada ka RTI sport transport di panmen ni kani tarik ini kati ay mga iyo arfa tarik mat arfa tarik mentabonay arfa tinggal kuat confirm kuat bisa itu kalau mana yang kau bisa kau bah om gini try kali rin bang lale ati ay na po